nategereze yihanganye ashatse yanatereza amaso ariko ndabona adashaka no kumwenyura ahari hari icyo yabuze. Ngaho rero ngaho mwafura mwe ndasaba umwuzukuru w'uruzungu ko yabikoresha mu njyana nziza utyo maze ntabwo ndibuze kubibarebera buri wese. Naringize ngo mvuge ngo ndabibarebera mbona benshi bandengeje ingohe, ariko mbahaye uburenganzira mwirebere murabibona neza. Navuze ko atari igitaramo cya mbere dukoze. Uru rugo dusanzwe dutanga abageni, ni ibintu biba bimeze neza cyane, biteguye neza cyane. Nimwihere ijisho mwirebere mwafura mwe. Barashinjagira gitore, barangajwe imbere n'ababataramye tugira beza bazi gucunda. Nta wundi urangajwe imbere sibye Jeannette uje kureba uwo yatoye nta matora abaye. Wafura nziza we tambuka neza, tambuka bakurebe kubera ko warabitojwe ufite aho ubikura. We nawe wisangira uwo witoreye nta matora abayeho. Atekereza ko nawe ni umusore w'ibizigizigi, arabizi neza. Amureba nkabona azi gutetesha neza. Wamutoye wabirebye. Komeze rero ntibyagire gitore. Data mwiza rero, data mwiza ntabwo ari njye ntanga abageni hano muri uru rugo uhibereye. Iyo mpamusaba murumuna wanjye ngwa mu ntege ko yakuzanira Jeannette uzi gutetesha. Ngaho tambwe keza wafura we, yuko izi bita n'izitarabyigeze